Ramadan galar hati nih Kang Mas. Pada baik. Itu nanang bayi anak ya. Di doang mana baik. Sino aku. Mama cantik yang punya belakang saya. Diki Chong Mas. Nada Putra. Belum. Arep sampai kapan urip sun mengkene kaya urip sungkan mati beli pengen kula duwe lagi. Oke, boleh sambil maju Mas. Ya, anggota rental yang di depan sambil maju boleh. Kaya sambil maju ya. Kaya Bagi waktu boleh. Mama saya. Mama siapa sayang? Teriri. Apa ora inget ning waktu demenan kesandung dirangkul ngomongnya sayang sama barang wis tadi siji langkah belas yang kebon bertahan kayak kuat kasih sayangnya angkebo Mama Ririn sayang gak mau pulang maunya digoyang gak mau pulang maunya disayang gak mau pulang maunya digoyang gak mau pulang maunya disayang kicau mania kicau mania kicau mania kicau mania Mama Ririn sayang hey aku bong Mama Ririn ya punya lagu saya goyang saya goyang tangan di atas Mama Ririn sayang Mama Ririn terus Mama Ririn sayang yang punya lagu Mama Ririn Yunada Putra official Istri Bro Ade Foto nang wetin Video dosa banget Mama Ririn sayang wong tua sing emang tertinggalakeun telu sampean sekian dilantarakeun yen bisa sun pengen mati sedina sun pengen weruh sapasi nangisi kula orang jaluk Mama Ririn harta kelawan benda Mama Ririn ku sayang paling iman Mama Ririn sayang gak mau pulang mau jadi goyang gak mau pulang mau jadi sayang gak mau pulang maunya digoyang gak mau pulang maunya disayang kicau mania kicau mania kicau mania kicau mania Yunada Putra bos apa kan Agia bos broiler Agia
Bos broiler. Agian sayang, agian, agian sayang, agian bos broiler, agian Sinda Wilayah, agian Sinda Wilayah, agian sayang, agian. Asik, tidur Nusa Kambangan. Tarik lagi mas. Nok Indah, yang punya Pabuaran. Wong tua sing eman teu tinggalakeun melu sampean sedia dilantarakeun yang besar sun pengen mati sedina sun pengen weruh sapasi nangis pulang orang jalur harta kelawan benar cukup karo tetesan banyu mata. Asik. Masih kurang taki cawe.